Muraho ni BTM TV. Uyu munsi rero nabateguriye isomo ryiza ry'imibare. Ubushize twize ikimenyetso cyo guteranya, icyo kivuga. Uyu munsi rero tugiye kwiga ikimenyetso cyo gukuramo. Gukuramo ni iki? Gukuramo ni iki? Nicyo kimenyetso tugiye kwiga. Rero hari umwana witwaga Bosi. Bosi yari yaravutse ku itariki ya mbere z'ukwa mbere. Mama we yari mama umukunda cyane, amutegurira anniversaire. Mwese mujya mukora anniversaire? Arangije ajya mu mujyi muri Tedemir, amukoreshereza gato, amugurira amabombo n'amabiswi. Arangije aza mu rugo bakora anniversaire nziza. Barangije noneho baza gufata ibintu byose bahaye Bosi, bakajya bamubwira ngo Bosi ngo hereza ngo Karine, ngo Bosi ngo hereza ngo Chantal, ngo Bosi ngo hereza Ngarine. Arabifata noneho we asigarana ibintu bike. Tugiye kwiga rero uyu munsi ikimenyetso cyo gukuramo. Gukuramo ni iki? Gukuramo ni igihe wifite ibintu byawe ari ibyawe, noneho mama, papa, tonto cyangwa tantine bakakubwira ngo fata bino bintu ngo ubihereze ngo bari abana ngo baheho ngo nabo baryeho ngo kurya wenyine. Tuvuge n'urugero. Bosi yarigire mu rugo, yakoze anniversaire yiwe, tantine we yamuhaye ano mabiswi. Urayabona ano mabiswi? Noneho mama wa Bosi ahita aza aramubwira ngo Bosi ngo hereza ngo Karine ngo biswi ebyiri. Ahitamo agira gutya ngo mereze biswi ebyiri. Yari ifite izi biswi zose, reka tuzibare turene zingahe: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yifite ano mabiswi yose, aya ngayo yose si menshi araye. Noneho mama wiwe ahita amubwira ngo nahereze ngo Karine ngo biswi ngo ebyiri. Ahita agira gutya ngo 1, 2. Arangije arazitanga arazimuha. Noneho Karine nyine arazijyana. Ahita amubwira ngo usigaranye biswi zingahe? Ahita areba gutya, ahita areba zari nyinshi, abona asigaranye 1, 2, 3, 4. Ubwo yafashe biswi ze 6, akuramo biswi ebyiri, asigarana biswi enye. Noneho yari yifite n'amabombo menshi, yari yifite n'amabombo menshi. Noneho mama ahita amubwira ngo hereza ngo Chantal ngo bombo ngo 5. Reka turebe bombo yari afite: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yifite aya mabombo yose ni butsura. Ino mibare yo gukuramo mwayimenye. Gukuramo mwabimenye. Nzabaha amabombo, nzabaha n'amabiswi. Ahita agira gutya, akuramo amabombo. 1, akuramo iyi ngiyi ya orange, akuramo iya jaune n'iya verte, akuramo n'iyi. Arangije arabitanga. Reka turebe ibyo yasigaranye. Yasigaranye bingahe? 1, yasigaranye bombo zingahe? 1, 2, 3, 4, 5. Yasigaranye bombo 5. Yari yifite noneho, yari yifite n'amakreyo ari ku ishuri menshi gutya, yayashyize muri marete gutya handi ku ruhande. Mama maîtresse ahita amubwira ngo kuramo ngo 2 ngo uyashyire hariya. Ahita ajya akuramo 1, 2, arayatanga. Yasigaranye angahe? 1, 2, 3, 4. Uyu munsi rero tugiye kwiga ikimenyetso bita gukuramo. Njyewe nikundira abana beza bakurikira nk'uko mukurikira. Mwese si mwaba mbere, mwese mwarakurikiye imibare, mwarakoze, mwese mwabonye 10 ku 10. Très bien, bravo.
nikundira abana baba ba mbere uyu munsi rero kubera nzabagurira za modoka zazindi gutya zazindi munazibona zazindi zifite amapine ya noir nyine ya black zigenda gutya ngo bu. Aha niyo mpamvu nabateguriye izi modoka izi kugira ngo nimugire 10/10 mutsinzi no mibare nzahite mbigurira ya modoka nziza sibyo. Aha mukurikire hano tugiye kwiga rero gukuramo iyi modoka ya modoka iyi yari irimo abantu 10 bicaye gutya neza bitonze nyine ari abantu bakuru nyine bitonze bifashe gutya neza. Noneho shoferi nyine nawe aratwara barangije bantu 10 bageze hano gutya handi mwikorosi gutya shoferi arahagara hahita havamo umuntu umwe haruguru y'ikorosi gutya gatereka turokuno abo bantu rero bavuyemo. Reka turokuno bavuyemo yari umuntu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 abantu ni 10 barangije abo bantu bahita bakuramo umuntu umwe ahita avamo bafungura gutya umuryango ahita avamo hasigayemo bangahe hahita havamo uyu umwe uriya umwe aragenda. Reka turabasigaye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ubwo 10 gukuramo rimwe hasigaramo abantu 9. 10 gukuramo rimwe hasigaramo abantu 9. Gukuramo nukuba hari ibintu bivuyemo bikavamo. Reka turemo no modoka harimo abantu 9 havamo 2 turabasigayemo. Aha reka turebe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hahise havamo abantu bangaye 2. Reka dukuremo uturongo 2 twonyine kano tugakuremo na kano tugakuremo. Noneho reka tubare utundi turongo dusigaye. Reka tutubare hasigaye tungaye 1 2 3 4 5 6 7 ubwo bihwanye na 7. Mu modoka hasigayemo abantu 7. Hari imodoka nziza gutya indi ya hush sibyo. Ariko ma bosi uraho gahinja biti ko bamutakurikiye imibare kwa BTM TV ngo musobanukirwe neza gukuraho. Aha hano harimo abantu 8 1 2 3 4 5 6 7 8 baragenda bigiriye Inyamagabe ku Gikongoro. Bageze gutya mu ishyamba gutya gatoya hahita havamo abantu 3. Reka turabasigaye havuyemo 1 2 3 naba bavuyemo ubwo hasigaye bangaye. Reka turebe hasigaye 1 2 3 4 5 hasigaye abantu 5 mu modoka. Muri iyi modoka harimo abantu 7 havamo abantu 4 bari bagiye i Nyamata. Bagiye ku isoko gutya i Nyamata bagiye nyine kugura les fruits imbuto bagiye kugura imbuto zo kurya. Aha harimo 1 2 3 4 5 6 7 bagiye Nyamata gutya bageze Kanzenze hahita havamo abantu 4 mu modoka havuyemo 1 2 3 4. Muri iyo modoka hasigayemo abantu bangahe? Muri iyo modoka hasigayemo umuntu 1 2 3 hasigayemo abantu 3. Aha muri ya modoka ya yindi ya wa mugabo wa wundi duturanye haruguru gutya hahandi haruguru yo mu rugo gutya haruguru ufite ya modoka ya noir. Aha yatwayemo abatonto n'abatantine
n'abatantine n'abashyitsi batandatu mu modoka. 1 2 3 4 5 6 baragenda baramanuka gutya handi ku Kagera. Bamaze kumanuka gutya ku Kagera barenzeho gato havamo abantu batatu havamo 1 2 3 bano batatu. Ubwo twahise havamo 1 2 3 hasigaye abantu bangahe? Hasigaye abantu 1 2 3 hasigaye abantu 3. Hari harimo mu modoka ya mama ya indi ya verte, harimo abantu 5. 1 2 3 4 5. Noneho ageze mu nzira umwe ahita avuga ngo hagarara unkuremo, n'undi ahita avuga ngo nanjye ndavamo. Ubwo havuyemo 2, havuyemo 1 2, hasigayemo bangahe? Hasigayemo 1 2 3, hasigayemo abantu 3. Bana beza, bana nkunda, bana mukurikirana BTM TV, dusobanukiwe neza ikimenyetso cyo gukuramo. Uba wifitiye ibintu byawe, nabibasobanuriye, wifitiye amabiswi yawe 6 ayawe bakwihereye, wigiriye anniversaire, none bakakubwira ngo tanga 2, ukayakuramo ukayatanga, bakakubwira ngo usigaranya ngaho, ukahita ubona usigaranya 4. Gukuramo rero twabimenye, niyo mpamvu ngiye kubaha iyi mibare mukaza kuyikora mwitonze. Ushatse iyi mibare ngiye kukwigisha ukuntu ushaka kuyikora ukoresheje intoki zawe, kubera yuko nibazajya baguha imibare ukabona imibare ntabwo irenze 10, ushaka kuyikuramo ukoresheje intoki zawe, ugahita uvuga ati 10 ni zino ntoki zanjye. Gukuramo 2, reka mite mfate 2 nzihine, mite mvuga ngo nsigaranye zingahe? Izi ngizi uba uzizi ko ari 5, ugahita uvuga ngo 6 7 8. Ubwo hano ugahita ubona yuko ari kangahe? Ari 8. Ukongera bakahita bakubwira ngo 9 gukuramo 2 bingana na kangahe? Ugahita uvuga ati mfite intoki 5, izi ni 5, 6 7 8 9. Noneho ubwo intoki ni izi ngizi ni 9. Ugahita uvuga ngo bakuyemo intoki 2, ugahita uvuga ngo urureka ndukuremo nuru, nsigaranye zingahe? Ugahita ubona ko usigaranye intoki 1 2 3 4 5 6 7. Ugahita ubona ko usigaranye intoki 7. Noneho ukaba ufite intoki 8. Ugahita uvuga ati 5 6 7 8. Izi ntoki ni 8. Ugahita uvuga ngo muri zino ntoki barambwiye ngo ni nkuremo 2, ugahita uzihina gutya. Ubwo usigaranye zingahe? 1 2 3 4 5 6. Ukaba usigaranye intoki 6. Bakongera bakakubwira ngo wari ufite intoki ngo 7, izi ni 5, izi zose kongeraho 2 zikaba 7. Ugahita uvuga ngo nkuremo intoki 2, 1 2 3 4 5 6 7. Bakakubwira ngo kuramo 2, n'izi 2 ukazihina, ugahita usigarana intoki zingahe? 1 2 3 4 5. Ugahita usigarana intoki 5. Waba wumva udashaka gukoresha intoki, mwarushye, kuki mwananiwe? Ngaho tubyine turirimba akaririmbo k'abana kakandi keza ka injangwe yanjye irwaye mu matwi, mama azayigurira ingofero nziza n'udukweto twiza, tarara n'udukweto twiza. Ushobora no kuyita ukora twa dukoni 1 2 3 4 5 6. Warangiza ugahita ukuramo udukoni tungahe? 2, 1 2, ukabara udusigaye 1 2 3 4. Ugahita ubona ko hasigaye udukoni 4.
ukaba ufite udukoni tungahe? 1 2 3 4 5 ugakuramo udukoni tungahe? 2 1 2 usigaranye tungahe? 1 2 3 ukahita ubona ko usigaranye 3 ukaba ufite udukoni 1 2 3 4 ugakuramo tungahe? 2 1 2 usigaranye tungahe? 1 2 ukahita usigarana 2. Gukuramo ni iki? Gukuramo ni ikimenyetso bandika gutya. Uba ufite ibintu byawe barangiza akakubwira ngo fata kuri ibyo bintu bya ubitange ukareba ibyo usigaranye. Gukuramo rero turabimenye, guteranya nabyo twarabimenye. Dushaka gukuramo dukoresheje ikiganza tuzakora imyitozo myinshi. Dukuremo dukoresheje ikiganza, dukuremo dukoresheje inkoni, duteranye dukoresheje ibiganza, duteranye dukoresheje inkoni. Ibyo byose tuzabimenyera kwa BTM TV, byose tuzabimenyera kwa BTM TV. Dukurikirane amasomo ndimo gucishaho muri iyi minsi, kuko murabizi babyeyi, ba mama, ba papa, batonto, batantine, abana bari mu ishuri. Ndimo ndagira ngo tugendane, nubwo nahereye mu mashuri yo hasi ntabwo nari kwita mpera hejuru. Tuzagenda tugendana tuzigana imigani nk'uko mwabinsabye, byinshi dutegura amasomo. Murakoze rero gukurikirana BTM TV twiga gukuramo ni iki? Gukuramo ni ugufata ibintu byawe wari wifitiye ugafataho bikeya ukabiha undi, cyangwa se ugafata byinshi ukabiha undi. Murakoze cyane, bye.